hasa amani yetu katika makanisa yetu, amani ya watoto wetu, na tunaomba kwa sababu mambo mengi ambayo yanatendeka, sana sana watu wanajinyonga, mambo mengi ambayo yanatendeka katika jamii. Ombia yanahusu jamii nzima ya Mugusi, mahali popote inatusikia kwamba tunawaombea na tunasimama kwa sababu yao. Na barabara zetu zimekuwa na ajali mingi, ndiposa tunatembea kwa mabarabara zote ili tuone kwamba tumemwaga mafuta na tumekanya hizo maroho chafu ya watu kufa kwa barabara. Na tunaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye huwa anasikia maombi. Anasema watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watakaponyenyekea na kuacha njia zao mbaya na kuomba, basi Mungu atasikia kutoka mbinguni na ataponya nchi. Tunaomba Mungu aponye nchi, sana sana mafuriko ambayo imeua watu, mvua ambayo inaendelea kunyesha. Tunaamini kupitia kwa maombi haya ambayo tutafanya siku ya leo na siku ambazo zinaendelea, hata mvua yenyewe ina masikio itasikia na kusimama na watoto wetu warudi shuleni. Asante. Kuomba tu na kutangaza amani kwa kila kijiji, kwa sababu tutaenda kila sub county ambazo ziko 11 mwezi mzima, tutakuwa tukitembea kuongea na wananchi, kuongea na Wakristo na kuongea na viongozi wa serikali kwamba amani ya muhimu sana. Kisii County tumeona vita vikiinuka kati ya wanasiasa, na hiyo kama kanisa tunakemea na pia kuomba kwamba amani na dumu. Aya na tukire sekta-inĩ ya gĩthomo nĩ atĩ ororĩrĩ